Hampir. Ini keasikan kita. Kita mah di kampung kayak gini ya, Bang. Jalan kayak gitu tuh, Bang tuh. Wadaw, cap gunting guys. Cap gunting sama teh botol. Di kampung orang geng geus aya teh botol mah. Lah roti geus aya. Tah. Asik. Pautun. Lieur. Ya Pak Parais. Ya Pak Bujang. Ya Panak hiji. Pak Gondrong banget. Memakai banget alambatan bako. Nongkrong na kieu wae di lembur mah. Nah, Dedi. Tadi itu mangkat tuh. Tuh coba lagi saya. Oh, beda ya sama mama enak euy. Heeh. Nongkrong. Nongkrong. Praroek. Rokok sepuh alungkeun. Gamer guys. Apapun makanannya yang penting. Teh botol. Sok sro. Asli guys, ji. Cek jeung muka. Muka. Awas bitu euy. Nutup ceuli. Bismillahirrahmanirrahim. Colok ah. Ih, atuh liangna di dinya. Supkeun atuh. Lagi doainnya. Bismillah. Duhnya. Copong. Aing tadi dengan Matur nuwun kasadayana. Sampurasun.